Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abategetsi bumvishije amahanga ko amatora ya perezida muri uku kwezi kwa mbere yagenze neza ndetse cyane. Abo mu mucyo no mu bwisanzure nubwo amahanga yayanenze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwana Sam Kutesa yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Uganda ko ntacyo ashinja amatora aherutse yegukanwe na Perezida Museveni tibuhaburwa n'ishyaka rye anareme kuko ngo yabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Uyu mutegetsi ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Kampala ikinyamakuru Daily Nation cyane ko yavuze ko ingabo nyinshi ndetse n'imbunda zari zuzuye mu mujyi wa Kampala mu gihe cy'amatora byari mu buryo bwo kwereka abaturage ba Uganda ko umutekano wabo uhari urinzwe kandi wizewe. Bwana Sam Kutesa yavuze ko amahanga akwiye kumenya ko umutekano wari wifashe neza mu bihe by'amatora uzagumya kuba gutyo ubu kugeza igihe cyose. Uganda ivuga ko yihagije mu kwita ku mibereho y'abaturage bayo kandi ko igihugu kitazigera cyemera ko amahanga yivanga mu mibereho yacyo. Icyakora amakuru aturuka mu gihugu yavuze ko Perezida Museveni atishimiye uko amatora yagenze kuko yatunze urutoki abatoye bagendeye ku masanomuzi kandi ibyo ntacyo bimarira igihugu. Uyu mutegetsi wahaye manda ya gatandatu yikomye ubwami bwa Buganda ko bwatoye cyaguranye Elias Bobi Wine avuga ko bitari bikwiriye. Nyamara ubutegetsi bw'ubwami bwa Uganda nabwo bwabaye nk'ubusubiza Museveni ko buri wese agira amahitamo ye kandi bwavuze ko nta kibazo bubona kuba baratoye bisesuye Bobi Wine. Nyamara ariko ukuboko kw'amahanga ntikurava kuri Perezida Museveni kuko umuryango w'ibihugu by'Uburayi wasabye ko iki gihugu kirekera aho ngaho kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na zimwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko uyu muryango wasabye ubutegetsi bwa Museveni kwibuka ko ari igihugu gikwiye kuba kigendera ku mategeko kandi kikubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko Leta yasabye abategetsi ba Amerika gusobanura neza abategetsi muri Tanzania batemerewe gukandagira ku butaka bwa Amerika kubera ko ngo bagize uruhare mu makosa yabaye mu matora yo mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko amakuru abategetsi ba Tanzania batoraguye ku mbuga nkoranyambaga ngo avuga ko ari abategetsi batemerewe kugera muri Washington kuko viza zabo zitazemerwa. Iki kinyamakuru cyanditse ko Tanzania yavuze ko nta makuru arambuye irabona kandi ko amatora yabaye neza ndetse mu bwisanzure. Leta zunze ubumwe za Amerika binyuze muri Mike Pompeo batangaje ko amatora ya Tanzania yabayemo ibibazo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba baribasiwe cyane ndetse na societe civile. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko Amerika itasobanuye neza abantu batazahabwa viza ijya mu iki gihugu abaribo kandi ngo subwa mbere iki gihugu cy'igihangange ku isi cyifatira mu gahanga ibihugu bya Afurika. Mu butumwa bwa Amerika ntabwo havugwa ngo ninde nandi badahawe karibu muri Amerika ariko basobanura ko Rwanda rusanzwe rutarebwa n'iryo tangazo. Ayo matora yabaye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho barayanze bagaragaza ko atabaye mu mucyo no mu bwisanzure ndetse amashyaka atavuga n'ubutegetsi arimo Chadema na S2 Wazalendo bamaganye ibyayavuyemo. Ninyabije muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditse ko byamenyekanye ko guhana ikiganza kwa Perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga batavugaga rumwe ngo byatangijwe n'ababyeyi babo ariko ngo kubera ko bamwe mu banyakenya batari babishyigikiye byarangiye bapfa batabigezeho. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko mukuru wa Raila Odinga witwa Oburu Odinga yavuze ko kubanisha abanyakenya neza byari ibitekerezo by'abanyakwigendera Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga ubyara Raila Odinga ariko ngo bari hafi cyane ya Kenyatta ntibatumye bahura. Uyu munyapolitiki uri mu badepite ba yarabahagarariye Kenya yavuze ko iyo ba Odinga na Jomo Kenyatta baba bakiriho bari kwishimira intambwe yatewe n'abahungu babo bafite ubuzima bwa politiki ya Kenya mu biganza. Rihana ry'ikiganza ryabaye mu kwezi kwa 3 kwa 2018 ryavugishije abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi muri Kenya ko ngo ari inzira yo guha Raila Odinga ubutegetsi ndetse byanatumye William Ruto ubusanzwe ari vice perezida wa Kenya ashwana na Kenyatta amwita umugambanyi kuko yumva ngo atakibaye perezida muri 2022. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko umutegetsi wa Komini Beni yasabye abaturage kuba inyuma y'ingabo za Leta ya FARDC bakareka gucikamo ibice kuko ari bwo bazatsinda inyeshyamba za ADF zizengereje abaturage. Radio Kapi yavuze ko bwana Modeste Bakwanamaha utegeka umujyi wa Beni yavuze ko abo baturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru badakwiye kwibeshya ku mwanzi bahanganye kuko ariho intsinzi iri. Bwana Modeste yasabye abaturage kuba abanyagihugu bagikunda kandi bakubaha uburenganzira bwa bagenzi babo n'ibyabo. Ayo magambo y'uyu mutegetsi aje akurikira aherutse gutangazwa n'umwe mu badepite bo muri Beni wavuze ko abica abaturage n'abasirikare ba Leta ya FARDC bafatanije na MONUSCO ibi byateye urwikekwe mu bategetsi ndetse hanabayeho kwigaragambya k'urubyiruko muri Beni.